الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق مجمع حلقات الفاروق هو نور الجيل لخير سبيل وكتاب الله ضياه دليل تحفيظ اسم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هري مسيب جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى en juuli e dow annabajo makko muhammadin sallllahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. ɓaawa ɗum ɗo musidɓe julɓe mi hiwreke on hiwrago wonande yimɓe ɓen ko nder aljanna woni yo jang e kisal yo wonu e dow moɗon yo musidɓe julɓe e nokku kala ko tolorɗon. haray noon musidɓe wirnanaki on oɗo émission meɗen wiyeteɗo gandal e faamu e o nokku men waɗaɗo barki woni Jama TV ko wona noon kañum kadi wirnanaki on ɓeɗo hoɓɓe men karmokoɓe meɗen tedduɓe ɓandanteɗe mo woni docteur Mouhammad Tahir Diallo. idan haare musidɓe julɓe ɓe hewtiɗo e hoore jaam haare noon no émission on woni e yarude noon kono windirnoɗen noon ko afisaji woni ɓe waɗane en yewtere ko yowiti kon e muudo ngon ɓawoɗon kañum kadi si ɓe gayni ɓe humpitay en ɓe gayni on tumasi weeɓiten lande ɗen woni en udditay antenne noon on tumasi kala o mandanteɗamo no faalaɓe landade no wawi ɓe landade e on numéro mo andanteɗamo no afisiɗon ko ɗon on togui woni ko noddirta on numéro noon kon woni 206 209 on togui ɗibba ok. si a ɗibbi ok musidɗo hito aray ɗon si a nani gonɗon hito kisan ɗibba 54 on togui noon kañum kadi ko yen andintin si a sodali crédit hara ya andu appel ma on feƴƴata hara hoolali crédit ji okkaɗi ɗi. idan no musidɓe julɓe ko ɗum ɗon wonno ko falano ɗen andintinde ɓawa ɗon kañum kadi si tawi lande heɓike si tawi waktu no heddi ɓe ɓeydana en kañum kadi ko yowiti e julde ko honno idi yarate e ɗin ɗon piiji inchallahu tabaraka wa taala. idan noon haray hiɗen jonnitoɗeɓe kamɓe docteur en ɓe fuɗɗano en inchallahu tabaraka wa taala. bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi al-anbiyai wal mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. eɗen yetta allahu azza wa jal newinanɗo en hewtugol e o nokkuɗo tawa ɓe musidɓe meɗen ɗo fiinde fandunde meɗen ɓeydo dugol ko yowodiri e kadina meɗen tentini noon e koko fewnditi e ko sutani ɗen e muudo korka kono adi ɗum eɗen jarna musidɓe wernuɓe en ɓen e o télé mo ɓe innata Jama TV e o émission e programme gandal e faamu ɗen tori yo allahu arsiku en gandal e faamu tigi amin amin wondude e needi o jaɓana en hawrindina en e sowaba amin. ɗen tori kadi yo allahu windan ɓe musidɓe ɗo baraji timmuɗi amin sabu koɓe rerɗi kon e nafidirgol e yimɓe ɓen e wallidirgol e maɓɓe e ko yowodiri e diina kan
si ɗum yewti yewtere meɗen nden ko konnguɗi seeɗaji yowiɗi e omudo korka. haray noon hino gasa fi muɗum yewtama nokkeli boyi e laawi boyi, kono haɗata andintinen tun seeɗa e kala ko tawata hiɗen anditi ɗum e nde jonde men ɗo. mudo korka ko hunde nde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam farli e dow kala on tawayɗo sumaye on mayde muɗum tawimo ɓe happi wondema ko ñamete woni ko yaltinte embere soo'u. ɓe maki no ardi noon ka hadithe ga e abdillahi ibni umar radiallahu anhuma o wi'i haare ɗum ɗon ko ɓe farli ko e dow kala aaden foti ko gorko ma ko suddiɗo, foti ko mokobajo ma ko tosoko, foti ko jiyaɗo ma ko dimo. haray ɓen ɗon on fof ɗum ɗon hino waɗɗi e dow maɓɓe. farada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam zakat alfitri sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir ala kulli hurrin wa abdin dhakarin wa untha saghirin wa kabirin min almuslimin wa amara biha an tuadda qabla khuruji nnasi ila lsolah. haɗay ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam farli kala on tawayɗo himo jogi embere nafaqqa ñallal makko ñande julde, kala ko ɓeyditi e muɗum yo andu haray zakka on ɗon woni muɗo korka hino fewti e muɗum. haysi tawi noon ko o miskino kalasli, miskino woni on tawayɗo hino mari himo jogii ko o wallitora e dépense makko ko woni toon ko o jogii kon hunnantamo haaju hoye makko koye teliren ka dépense ɗon e nafaqqa. si on tigi ko wulure haton jini e nder ñallal ngal hara ko 1,900 tun o mari e misal. haray on ɗon noon si tawi ari o heɓude ñamete boyi wano maaro e leydi meɗen Sénégal ɗo e ko nanditata e mayri, si o ari heɓude ɗum boyi hara ñamete makko on kanko e ɓeygure makko nden eɓen taway ɓe nafaqqa maɓɓe hino waɗɗi e dow makko. si tawi ɗum ɗon on darama ittama feere tawa hino woodi toon ko ɓeyditoto e kon maaro ko o jogii, o yaltinayi e konko ɓeyditi ɗon embere ko e ko ɗum ɗo yoni wo. e misal si tawi ko yimɓe njowo woni ko makko woni ka makko gila e makko kanko tigi, hara ɓen ɗon on woni yaltinanteɓe muudo ka suudu makko ɗon. himo jogii noon ñamete ñallal maɓɓe ko timmi e ñametego ɓeyditiɗo e dow konko timmi ɗon e nafaqqa makko. himo ɓeyditi e misal embere kiloji 25 maaro. e hino noon yimɓe jowo ɓe o wondi ɓen ka suudu ton, sin inni teliren ka peesugol mo kala e maɓɓe ko kilo 2 e feccere, haray ɓen ɗon ɓe etante kilo 12 e feccere, lutta 12 e feccere. haray ɓay toon himo jogii ko ɓeyditi e nafaqqa makko on kon embere kiloji 25. o etanayi ɓen wonɓe ka suudu makko fuɗɗora hoore makko, o etana ɓen ɗon eɗin kiloji ɓeyditiɗi ɗon e nafaqqa makko, ko lutti kon himo wawi jogitade o maritora. o innata kanko ɓay ko o miskino ko wonaɗo e jonnede haka
o jonnawo ko o hendi kon ha kaɗuɗi wo kanko o ittata o etata o woye bal o etay si tawi ton ko o jogii kon hino ɓuri nafaqqa ko haton jini e muɗum kon kanko eɓe o fawti ɓen e ñallal ngal ñande julde aray konko ɓeyditiɗon o yaltinay e muɗum muɗo korka si tawi noon ko o jogii kon hunnanta yimɓe wonɓe ka suudu makko ɓen fof haray ko yeru ɓe ko o jogii ɗon kon hunnanta wo o yaltinanta ko ɓeyditi kon si tawi ko yimɓe ɗiɗo hunnanta ko kiloji 5 ɓeyditi e dow nafaqqa makko on e hino noon ɗin kiloji 5 ɗon ko yimɓe ɗiɗo hunnanta haray o yaltinanay ɓen ɗon ɗiɗo amma tatoɓe hedditiɓe ɓen haray ɓen ɗon ɗum ɗon fawaki ɓe fewtaɓe saabu noon ɓe heɓali feere muɗum aden on kadi si tawi o okkama ñamete wano maaro o addanama ɗum buy o innata ko o yaltinta kon ko ɓeytun tawa ko kanko sodani hoore makko o woye bal kala ko tawata woni e jeyal makko e jogal makko haray hino sella ka o yaltina e ɗum ɗon muɗo korka ɓay tun konko o nelda ɗon e konko o okka o addana ɗon ko kanko jeeyi joni haray ko kanko andi ko waɗata e muɗum hino sella ka o ƴetta e mum o yaltina muɗo korka makko wona be tun o sodana hoore makko ko o yaltinta kon haɗa ɗum ɗon ko yoga e ñawoje humodirɗe e muɗo korka kan si ɗum ɗo yewti haray anden wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ñamete on woni koɓe janti ko ɗum ɗo woni koɓe farli e o muɗo si tawi noon en faala yaltude e jiɓe liɓe en haaɗay e ko ñamete kon haɗa en innali en eɓɓay embere muɗum ka mbuuɗi yaltinen mbuuɗi jonnen miskinɓe kala on tawayɗo himo yurma miskinɓe ɓen moƴƴa ɓuri ko sharia yurmaɓe kon maɗum himo faami toon kanko nafooreji goo ɓuri ko sharia joopi kon haɗa yo o yaltin e jawdi makko e mbuuɗi makko o wallitora ɓe kono en innata si tawi ɓe hendike mbuuɗi ko ɗum ɗon ɓurata ɓe moƴƴande saabu noon ɓe wawa sodude ɗon ma fehoy ma ɗum coñci julde e ko nanditata e muɗum o woye enen en nadata haqqille meɗen ha wurten ko sharia janti kon sharia ko janti ko ñamete awa haaɗen ɗon si tawi on tigui imo faalaɓe wallitorde goɗɗum goo o wallitora ɓe si en arti ɓawo seeɗa eko jantiɗen joni kon woni on tigui ko hendi kon e ñamete si ɓurti ɓeydike e dow nafaqqa makko kanko e ɓeygure makko ñallal ngal haare o yaltinay muuɗo on kanko kadi si en taskike ɗum ɗon en anday wondema si en wurtino ko sharia on wi'i kon en jonni on tigi mbuuɗi ɗin noon on tigi sono wono haton jini e majji mo wawi sodude ko ɓornete ma ko ñamete ma ɗum piijigo ɗi o wallitora haray on ɗon ko kara han o luttinirta goɗɗum ko inna himo jonnude ɗum goɗɗo goo saabu noon haray hino mari hino woodi ko o sodata e ko o haton jinta e ko tawata ko mbuuɗi ɗin woni ko wallitotomo e muɗum si tawi noon en inni ko ñamete on haray kanko si tawi tun o hundike ɓeygure makko nden ko ɓeyditi kon e on ñametemo o mooɓi ɗon himo jonnude woɓɓe goo haray ko ɗon wallodiral ngal e tambodiral ngal ɓurata yaajude haɗa ko yo en tasko moƴƴa ande wondema kala ko sharia janti kala ko sharia toɗɗi ko ɗon moƴƴere nden e nafoore nde woni si tawi en miijike goɗɗum goo ma en tamƴinike goɗɗum goo e nafooreji ko ɓeyditi ma ko yiida e ko sharia janti kon haray en faayi haray ɗum ɗon ko wahmu noon saabu noon en ɓura andude allahu ko honɗum woni ko nafata jiyaɓe ɓen kon haray fiwata en naatu e jiɓi liɓe zakka men on o sellima o sellali haaɗen e ko binde ɗin janti kon e ñamete on saabu noon zakka waɗɗiɗo on teliren ka jawle andade mo aden on yaltinta hitande kala on nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe janti toon ko wona ñamete hono kanŋe e kaalisi hino janta e on zakka ɗon si tawi noon ɗum ɗum jantorama noon
e hino ka muudo korka ɗum ɗon jantaka e hino hiɓe wawno jantorade ɗum ɗon kadi ka muudo korka kono ɓe waɗali haray haaɗen e ko ɓe janti kon fiwata en faayo fiwata en morto on tigi noon no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓanginiri noon ko embere soo'u woni ko o yaltinta ko ɗum ɗo woni ko etete ko honɗum no woni soo'u ko muuduje 4 juuɗe makko ɗen ɗiɗi tew si o waɗi e majje maaro ha heewi wano woniri ɗo ni o hiɓɓindira ɗe o waɗa e majje maaro ha heewa o wayla nde wotere woni go'o o watta ɗimmum o wayla ɗiɗaɓum o warra noon ha timma laawi 4 haray ko ɗin laawi 4 ɗon woni soo'u on yo taw noon hara juɗɗen ko juuɗe hakkindiɗe wona juukoye tosokoye wona kadi juuɗe janɗuɗe ɓuri ko anda kon haray si tawi juuɗe ɗen ko hakkindiɗe juuɗe yettiɗe noon haray on ɗon si o waɗi 4 ɗin juuɗe ɗon ko kañum innete soo'u lasli on noon koyo ete wona yo peese haray soo'u on ko yaltinte kon koyo ete wona yo peese ko ɗum ɗo woni lasli on sabu sharia ndaarali ɗon teddendi ndin balko ndaari ko embere ko hebbinta nden errude ɗon si tawi en addi ɗo miran hun ma ɗum kaasi ma ɗum pootiru hara ko ɗum ɗo woni soo'u ko ɗum ɗon sharia woni e ndaarude foti noon ko waɗa nder ton kon hino timmi kilo 2 ma timma ma hino ɓuri haray sharia ndaara ɗon teddendi ndin koko hebbinta ummiran ɗon ko ɗum ɗon tun sharia ndaari ɗon awa ɗum ɗon koko etete si en taskike ɗum ɗon noon en anday wondema on tigi si tawi ko tamaro woni etude haray ko ɗum ɗon teddata kon hino serti e si tawi ko maaro on tigi woni e etude ko wano noon kadi si tawi ko gawri on tigi woni e etude ɗum waɗi innugol ko kilo 2 ma kilo 2 e feccere ma kilo 3 yaltinte haray ɗum ɗo wona ha toon seeɓi sabu noon kilo 2 maaro hino serta e kilo 2 tamaro hino serta e kilo 2 kaaba haray ko ɗum waɗi haadugol eko sharia on wi'i kon eko sharia on janti kon teliren ka soo'u ko ɗum ɗon kadi ɓuri heɓindade ko ɗum ɗon ɓuri deƴinde ɓernde hara on tigi o yowitaki eko wiyete kon tun ka peeseji kono noon si tawi on tigi o eti maaro ko o jogii kon o inna ko o noone maaro ɗo woni komi etiri ko ɗum ɗo woni ko ñaamete kon e ndi leydi ɗo o eti ɗum ɗon o andi wondema soo'u on ko embere kilo 2 e feccere ma ko kilo 2 e gennuwal libar no wirte noon 250 grammes haray ɗon hino sella ka o inna ko ɗum ɗo errude anden hawri on tuma noon himo yeeto jama on kanko ko ɗum ɗo hawri kala eteyɗo sugu kommaaro ɗon tigi himo andi ko embere hunde kaari ɗum ɗon hawrodirta ka kiloji haray ɗum ɗon hino foygintinana jama on hara innaka mo kala koyo etu feere ma koyo ɗaɓɓo errude feere wonde kala noon on tigi si o heeɓi errude ko ɗum ɗon ɓuri hawrude sabu haray sono wo ɗum ɗon hino ɓattimo o haton jinta e yowitagol e ko goɗɗo go eɓɓata to ma etata haray aden on no o heɓiri feere o ɓanni ka makko errude wo hino hawri si wona ɗon juuɗe ɗen laawi 4 ko kañum woni soo'u ɗaɓɓaɗo on ɗon no wiruɗen noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓanginani en noon wondema hino jeeya e hikma o zakka o muuɗo korka nde tawata ɗum ɗon ñamminayi miskimɓe ɓen nde ñalande ɗon ko wano noon ɗum ɗon hino montana horuɗo on paljoye makko e bakka tuhoye cewkoye makko sabu neɗɗo timma wa khuliqa al insanu daifa wa khuliqa al insanu daifa neɗɗo tagama ko o lo'uɗo on tigi haka o reeni wo kono piihoye hino futoramo foti ko darkoye hara o ndaaru goɗɗum ko o hanano ndaarude ma ɗum ko konngol ngol o hanano wowlude ma ko goɗɗum go e goɗɗum go e ko tawata neɗɗo hino yana e muɗum e palje kono noon si on tigi yaltini on muuɗo korka ɗon ɗum ɗo wonanaymo tuhratan min allagwi warrafathi no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam makiri noon haray ɗum waɗi mo kala e meɗen yo hittin totta o farilla ɗo sabu noon ko humodirɗo e ngal tugalal e tugalel islamu ɗen woni korka on tigi o totta farilla on ka muuɗo korka o etamo o yaltinamo adi waktu on
laawade en jantikenanen ka hadithe wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamiri yo zakka on ɗo yaltine muɗo korka on adi yimɓe ɓen juulude wa amara biha an tuadda qabla khuruji nnasi ila solati ari e hadithe go hadith ibni abbas radiallahu anhuma wondema faman addaha qabla solati fahiya zakatun maqbula wa man addaha bada solati fahiya sadaqatun min as-sadaqati. Allah on tigi si o yaltini muɗo korka on adi yimɓe ɓen julde nden julde iidi ka sumayeɗo haray o heɓi muɗo korka ɗaɓɓaɗo on. Amma noon si o yaltinali ha jama on juuli iidi on haray konko o woni e yaltinoyde ɗon ko sadaqa tun o yaltinay noon kadi o innata ɓaytu juulama haysi o yaltinali o yaltinay kono ɗum ɗo wonantamo muɗo korka konko innanoɗa muɗo korka hino laɓɓina aden on immorde e falje makko haray o heɓali ɗon kono o yaltinay ɗum ɗon wontanamo sadaqa wano woniri noon si o yaltinino sadaqaji goo e ñalaɗe goo. Waktu on noon nde on tigi fuɗɗoto yaltinde ko gila ka nangue ngen muti e ñalorma sakkitiɗo on e suumaye on. Si tawi ko alhamisa woni ñande 29 lewru ndun si ndu yiyama ka futuro ɗon haray gila e on futuro ɗon nden jemmare ɗon on tigi himo wawi yaltinde zakka makko on ɗon teliren ka muɗo korka. Si wona ɗon adi juulede si weeti ko ɗum ɗo woni waktul fadila waktu ɓurɗo e moƴƴude on ko si tawi juulama subaha on hakkunde ɗon e iidi on juulede on tigi o yaltina ɗon o jonna jonneteɓɓen kono si o addintini jemmare ma jemmaji ɗiɗi adinde ñalande ɗon hino sella hino yonamo awa ɗum ɗon ko yoga e ñawoje humodirɗe e muɗo korka hino woodi toon kadi ñawoje cewɗe hino gasa ɗen ɗon on si tawi en ari ka lande yeru ko allahu andini en wo e muɗum wallidiren wallahu taala alam. Nam haray musidɓe julɓe e jarni karma ko meɗen yo allahu tabaraka wa taala julnu balɗe ɗen yo allahu tabaraka wa taala yo sembinirɓe e bawgal makko. Idan noon ɗo en faamiɗo ko heewi no e ko yowiti kon e oɗo ko wiyeteɗo muuɗo ngo musidɓe. Idan noon lande kadi hino hebila fi ko landete ko yowiti e ɗum ɗon mais haray ibiɗo musidɓe en udditi antenne on kala faalaɗo noddude lando haray no newnana ndewdegi noddata e 206 209 on tumasi on togi ɗibba si nani hito ɗon si on togi waɗi 206 209 koye on togi ɗibbu appel on tumasi o nane ɗum hito gon hito ɗon noon wato heɗitongo ɗon e ɗon o ɗibba 54 kadi noon koye on togi sowde keredi noddiɗi ɗin hara wona keredi ɗi ko andanteɗama hino okka. Idan noon landal aɗa nangal weeɓi hayta ngal joni woɓɓe jooɗoto e leydi ɓe inna joni hiɓe faala ittugol kaalisi maɗum hiɓe faala joni ittande ɓe andanitedema hino lagine joni kamɓe hiɓe ɗo si tawi islam on no newni ɗum non kañum kadi. Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulihi l amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Aden on ka o hoori ɗon maka taƴugol suumaye tawi moɗon ko ɗon o yaltinta muɗo korka makko. Si tawi ko leydi Sénégal o woni ko ɗo o yaltinta muɗo korka makko o jonnata ha leydi lagine o innaɓe ɓe etanmo ton muɗo korka on haray mo kala ka hunti ɗon ka taƴi ɗon ko ɗon o yaltinta muɗo korka on saabu noon ko e on saa'i ɗon woni taƴugol suumayengol ko ɗum ɗon waɗɗini muɗo korka e dow on tigi ɗum tindini wondema neɗɗo on si lajal hewtitike mo adi ñalorma sakkitiɗo e suumaye on yewtude adi futuro on hewude e ngal ñallal ɗon haray etugol ngol fewtamo. Amma noon si tawi o jibinama adi futuro on ɗon o tawama futuro on mutalnage ngen haray on ɗon muɗo korka on waɗɗike nde o yaltinante. Anditoren ɗon ton wondema on tigi hay so tawi ko o bobo penu o yaltinante muɗo korka
hay si tawi noon komo ala hakkil kadi mamo timma woni feetuɗo on ɗon kadi o yaltinante saabu noon bindi ɗin ɗi tintinalimo bindi ɗin ɗa hiɗi huuɓi annususu ammatun haray o yaltintake ɓay ɗum ɗo wona kella fu ye ndara e muɗum ɗum waɗi si tawi bobo hunto so konkon hiko yaltinane kono noon si tawi ko sowaɗo bobo wonɗo ka reedo hara o jibinaka taho innatake hino waɗɗi nde o yaltinane kono hino yiɗa sunnatu uthman radiallahu an hino yiɗa nde on tigi etorante kanko kadi haray ko wano noon e nden ñawore ɗon ko faalaɗen tun tentinde ko wondema aaden on o huntata ko e leydi o jonna fiyoɓe etanmo e leydi goo balka o hunti ɗon ka taƴugol suumaye tawi mo ɗon ko ɗon o yaltinta muuɗo korka makko o jonna jonneteɓe ɓen e on nokku ɗon wallahu taala alam. Ewa nam idan kañum kadi landal hikkugol ɗongal joni si tawi on togi koyo soodu maaro joni on tigi heɓali feere on tigi yaltira yaha sooda maaro kono mo jogiti coggu maaro kon o faami kamɓe koɓe yimɓe jeetato embere kamɓe on o andiɓe joni noon o faalama ittude muudo ngon o heɓali feere yawgol soodoya yarle oɗo himo newnana nde o ƴettata mbuuɗi ɗi o jogitiɗi o jonna ɗin ɗon hara o soodali maaro kon ko waɗi si tawi fi muudo hino andintine gilalaw ko fi yomo kala heblo o eɓɓindano hara o habbaki ha waktu on hiɓɓa o fuɗɗo noon ɗaɓɓude muudo korka maɗo ñamete ko o yaltina si tawi o habbitike ha waktu on hiɓɓi o heɓali noon ñametemo o sooda ma hara boutique ji ɗin hiɗi soki o heɓali feere soodoygol maaro fiyo o jonnu ɗum ɗon jonneteɓɓen haray kanko o heɓali muudo korka ɓay tun o yaltinali maaro so o yaltini mbuuɗi ɗum ɗon ko sadaka tun no wiruɗen noon mbuuɗi ɗin ɗi yonata e ko ɓuri nandude kon e sowaba e makuli karama koɓɓen wal ilmu indallah haray ko ɓe ñamete on kanko o raɓɓinɗinike o welsindike ha waktu on hiɓɓi ɓa yimɓe ɓen hiɓe ñamude place ji ɗin hiɗi yeeyude adi on sayi ɗon hewtude ko kanko wonno heblaki gilalaw haray raɓɓinɗinare makko nden ɗon o nangitirte nde ko si tawno o raɓɓinɗinaki hara himo andi place ji ɗin dey hiɗi wowi udditude kono noon nden ñalande ɗon goɗɗum yiyantiɗi udditali haray kanko o heɓata bakkatu amma raɓɓinɗiniɗo o heɓay bakkatu dey sabu ko o raɓɓinɗini kon ga e wakkilanagol on farilla ɗon haray on tigi koyo heblo gila law o hebla ko o yaltinta kon e ko etata kon o anda kadi ɓe o jonnata ɓen fi watta ɗum ɗon falloye mon hara si tawi jemma on ɗon hewti tun jemma weetay ñande julde ma ɗum si o juuli subaha on ñande julde hara o jonne tun jonnete ɓen o yangota ko o tampata wallahu taala aywa nam cheikhana barakallahu fikum idan haray ko wonnon kañum kadi ɗen andintinde toon kala faalaɓe noddude no wawi noddude e 206 209 ɗibba ok on ɓawde ɗibbuɗa ok on a nane ɗon hito gon hito ɗon ta heɗitongo ɗon e ɗon ɗiba 54 haray ko wonnon kañum kadi landal hikkugol ɗongal ɗum ɗo ko yoga e musidɓe winduno ɗum ɗo jonni mi ñanden ɓe maki wo yarle si tawi hino sella wowlugol kaarijo mi aditoto Allah on e balɗe ma mi aditoto Allah on e balɗe ma honɗum e haala noon honɗum e borre needi noon honno goɗɗo aditorta Allahu e koddoruye Allahu kala ko o muuyi kala ko o happi kala ko o hoddiri ko ɗum ɗon wonata hay e goto wawata aditade koddoruye ha ka neɗɗo on eti wo fi heɓugol hunde ma waɗugol goɗɗum ma ɗum lorrugol goɗɗo ma nafugol mo o wawata si wana hara hewtu ka saa'i mo Allahu hoddiri on mo Allahu happi on amma adita to Allahu hunde kaari ɗum de ko konngol hulɓiningol noon julɗo yo o suɓu ko o wowlata o rento wata o yanu e ko yaltintamo e diina ma ko bonnantamo golleji makko hade ko konngol kanarol noon konngol ngol yaada e needi hade ko bonɗo needi tigi wowlata sugu ɗum ɗon on no goɗɗo additorta Allahu e hunde Allah wallahu taala aywa nam hade kañum kadi en hikkay ɗon woni yarle hino sella okkoran hunde kaare sabi Allah on e nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ko yowodiri e ngellandal attingal ɗo kadi en anditay teltiren ka laje e gurdan e balɗe
allahu no happanimo kala hay e goto wawata adintinde lajal goɗɗo ha ka o eti o ko si tawi saayi hum kon allahu happi kon hewti si tawi wonki makko yaha haɗa hay e goto wawata aditade e gon sengo ɗon si goɗɗo warama haɗay hawrodir e lajal makko ngal eko happanano kon kono innatake lajal makko ngal ko duuɓi temedere noon kono oɗo warimo o adintini lajal makko ngal o woye wa kullu maqtulin yamutu bil ajal haray on tigi si o warama hawrodir feppodir e lajal ngal o happanano ngal hay e goto nettintake hay e goto adintinantake telliren ka lajal ɗon haray on tigi o suɓo ko o wowlata fiwata o yano e ko lorratamo ka dina makko amma landal ngal jantiɗon joni ngal mi tawi no sella o koran hunde saabi allah e nelaɗon nde goɗɗo wi'ata mi tori kema sabu allahu e nelaɗo haɗa ngol konngol ɗon wona ngol mi andi ka bindi wona ngol mi andi ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma e konguɗe sahaba en ridwanullahi alayhim wondude e maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam komi andi ko ɓatti ngol konngol ɗon sahabajo wi'ino ɗon o inni masha allahu wa shi'ta si allahu haaji an kadi a haaji himo fewti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki a jaaltani lillahi nidda a waɗilan honojo allahu qul masha allahu wahda wi'u si allahu kanko tun o haaji haray ko ɗum waɗi si tawi neɗɗo on himo torade yo o toror allahu wona yo o takkuɗon goɗɗo goo na annabajo na malaikajo na neɗɗo moƴƴo na hay e hunde bal ko allahu tun tororte wata on tigi wi'u mi tori kema sabu allahu e annabijo itti noon e sikke nde on tigi innata mi tori kema sabu annabijo tun ma sabu hunde kaari goɗɗum goo sabu alqur'ana ma sabu makka e madina e ko nantata e ɗin haɗa ɗum ɗon on fof koko woɗɗitete e konguɗi fiwata aden o yanu e konko innete ashirku l asgaru shirku tosoko on wallahu taala alam nam haray ko won noon kañum kadi no ɗon landal ɓeɗo ɓe maki wo si tawi ino sella innugol joni allahumma innaka afuwun karimun fa'fu anna ɓe maki kamɓe ɓe anduno ɗum ɗon ino selli mais woodi innuɓe ɗum ɗon on no hadis o sella ayona komi andi kon e du'a yiɗaɗo on ka jemma koddoruye si aden on hawrodiri e makko koyo o wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni an allahu ko a yafotoɗo hiɗa yiɗi yafuye yafanolan ko ɗum woni ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tindinno yumma aicha radiallahu anha amma noon ɓeyditugol ɗon karimun innaka afuwun karimun tedduɗo ko a yafotoɗo karimun tedduɗo haray mi anda ɗum ɗon ka bindi selluɗe bal komi manditi e makuji karama koɓɓen ko wondema konko ɓeydita ɗon sella tabita haray ko afuwun tuhibbul afwa on ko ɗum ɗon selli hara on tigi olon mbaali toon karimun neɗɗo on noon kala ko tawata ko zicru tongaɗo wowleteɗo e o nokkuɗo ma o sayiɗo ma o alhaali ɗo yo o addirmo no o wi'ira noon wata o ɓeydan ton hoore makko goɗɗum wono ɓe wi'irta noon kadi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu taala on mi manditaki ɗum ɗon ka binde haray on tigi yo o haaɗu e ko wi'a kon si tawi o haaɗi e muɗum ko ɗum ɗon woni ko moƴƴanimo kon ko ɗum ɗon o heɓirta baraji amma si o heɓɓitike goɗɗum ngoo ma o ƴetti goɗɗum ngoo ko sella o takki e ɗum ɗon si tawi ɗum ɗon bonnitanalimo do ko wowluno kon ɓeydantamo baraji e moƴƴere haray aden on yo haaɗo e ko binde ɗin tindini kon hara o ɓeyditali ɗon o ɗoytali ɗon wallahu taala awanam haray kañum kadi musidɓe en andintina he joni kala faalaɓe noddude no wawi natude e 206 209 ko wonnoon kañum kadi weeɓita landal mum ngal andantedema himo joguitigal idan ko wonnoon kañum kadi hiɗen heddori landal woni ɓe landi si tawi pay kum iili ko wawata innude alhamdulillah joni an heeɗiɗomo on ko honno iilintintamo o si tawi pay kum iili ko honɗum kum wiyante ko ari ka hadise ko wondema aden on si o iili o yetti allahu yo o wi'ane yarhamukallah wa idha hamida wa idha
atasa fa hamida allaha fa shammithu si tawi on tigi o iili o yetti allahu o waɗane tashmit on. amma pay kon wawata innude alhamdulillah haray kon ɗon ala ɗon kokon wi'ane tediren ko tabiti kon kabinde innugol yarhamukallah waɗɗi kewo si tawi aden on woni iiluɗo on wi'i alhamdulillah. amma noon pay kon ko wawata wi'ude ɗum haɗay kankon ala ɗon ko bindi ɗin toɗɗi fi makkon. karama koɓe noon hino wi'a yokun du'ane tum moƴƴere inne yo allahu waɗu barke e ma, yo allahu wurne e sugu ɗin du'aji moƴƴi. woɓɓe hino wi'a on tigi si o wowli ɗon harena ella. mawɓe meɗen kadi hino wi'ayno wuru barka rewa allahu. haray ɗum ɗon on fof haɗatake ko konguɗi moƴƴi e du'aji moƴƴi, kono ko waɗɗiɗa kon e innugol on tigi yarhamukallahu ko si tawi kanko iluɗo on o yetti allahu o inni alhamdulillahi. ɗon kadi noon wattanore yila wona wi'ugol alhamdulillahi rabbil alamina dey, bal ko alhamdulillahi woni ko bindi selluɗi ɗin tabintine wata en ɓeyduɗon goɗɗum. si tawi noon kadi ko pay kun toso kun wawu kun wi'ude alhamdulillah, aray si kun wi'i ɗum kun innete yarhamukallah. ma ɗum kun iila mawɗo makkon on ma wonɗo takko makkon o wi'a innu alhamdulillah, kun inna alhamdulillah, kun inne yarhamukallah. haray ko wonɗen e jabade ɗa ko on tawayɗo o wawata wi'ude alhamdulillahi si tawi o iili o du'anama moƴƴere haray ba'si ala e muɗum. wallahu taala. nam haray ko wonnon kañum kadi oɗo sonnajo o inni wo wondanedema kanko hari law himo tiggino mo waɗuno niqabu. wo joni noon ari ha sayi o itti o sanga nannteɗa mo itti joni ɓay nepiti seeɗa o faalamo joni e buumitade kadi. joni noon himo humpa andude yarle o salligoto darɗe ɗiɗi o tuuba ɗum ɗa ka ko yo o buumito tum. sin inni buumitagol woɓɓe no faama ittugol kon tigi buumi kon wonde kala noon ko fandi ɗen ko yo buumo kesum. buumagol suuma yeeso muɗum sartinanaka juulugol darɗe ɗiɗi fi kadi o ittino en innata ko bakkatu o waɗi si wona hara en jogiti konngol wi'aygol wondema buumagol ngol suuma yeeso ngon koko waɗɗi. kono noon aden on o buuminoke o yahi ha e sayi o itti ko o suumi yeeso ngon kon haray o iwi e ko ɓuri moƴƴude kon o yahi e goɗɗum ngo. on tigi noon si tawi o yani e sugu ɗum o yafinike allahu hino hawri. hay si tawi woɓɓe goo innay wona bakkatu ɓay wona ko harmi o waɗi e yi'i maɓɓe kamɓe. masala on no andirɗen noon lurral hino e makko. wonde kala noon ko ɓuri ɓadade kon tirden ka bindi e ko ɓuri nandude kon e sowaba ko wondema sonnajo on himo yamira yo o buumo. ko waɗɗagol ngol ɓuri ɓattade e ko bindi ɗin tindini kon. haray si tawi o ittino ko o buumi kon o faalama artude o arte tun o anni yo fiɓa anniye kelɗuɗo wondema himo artude e ɗum ɗo o torono yo allahu tabintinmo. sabu wonugol e moƴƴere ha e sa'i iwa e mayre ɗum ɗon on labaka. neɗɗo on noon yo o toro yo allahu tabintinmo sownowo e dow peewal ngal e dow diina kan e dow ko moƴƴi kon. sabu jarabuye hino hewtito neɗɗo hara ko o moƴƴuɗo woni, ko o tabituɗo, ko o gonguɗo kadi e diina kan e ko woni e wadde kon. kono jarrabuyeji e fitinaji aduna, fitinaji gurdan hino hewtito neɗɗo wondeje ha accintinamo piiji goo moƴƴi ɗi o wonno e muɗum. ɗum fof waɗi si allahu janni en ka alqur'an wi'ugol rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, wata oñin ɓerɗe amen ɗen ɓaawo a fewnude men. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe molotono min alhawri ba'da alkawri, de on tigi muraɗi makko bontata ɓaawɗi moƴƴude. ko wano noon heɓe du'otono ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik, an waylitowo ɓerɗe ɗen tabintin ɓernde an ɗen e dow dina ma kan. ibnu umar radiallahu anhuma mo du'otono kanko kadi an allahu no hollirɗami o l'islamu ɗo ni fala tanzi'hu anni hatta tatawaffani alayhi, wata ɓoru ɗum ɗo immorde e an ha ƴettitami e dow muɗum. awa koyen andu wondema neɗɗo on ɗo ha ka o gongi wo, ha ka o tabiti wo, wata o hoolo, wata o sikku kanko o daɗi
o hisi e jarribeede ma e mortade. Sabu noon fatazilla qadamum ba'da thubutiha, no woodi teppe tawaynoɗe ko tabituɗe tigi, wona wondema ɗe fawi tun, bal haɗa ko tabituɗe gonguɗe, kono ara e saa'i ɗe morto sabu jarrabuyeji. haray ɗum ɗon kadi hino seeda e yimɓe ɓen. Yimɓe hara ko hoolanoɓe, ko kelɗunoɓe, wakkilinoɓe tigi kadi na wondema ko naafiqiyagal, bal ko gongunoɓe tigi, kono jarrabuyeji wondeje hino naɓa on tigi ka o sikkano. Den tori yo allahu tabintin en e dina kan, o danda en jarri borede ko hino mortina en ma ko hino murtina en. Wallahu ta'ala a'lam. Aywa nam, idan barakallahu fikum cheikhana. Hay joni ɗen andintinde musidɓe ɓen fi kala faalaɗo natude jogitiɗo landal, hareno musidɓe woten yowitor e ɗeɗo lande ɗandanteɗe mo no hebilano ɗo neeɓi hiɗa humpa goɗɗum. Eywa nam, weeɓitu ko faalaɗa kon landola ɓawo ɗon ɓe humpitama, si ɓe humpiti e 206 209. idan hay joni iɗen heddori lande seeɗa, woni kañum kadi landal goo yarle hino sella konngol yo Allah on yew ɓeyda, yo Allah on yew ɓeyda. Si tawi lande ɗen ɗon kadi mutike hatta andintinen ton ko yowodiri e iidi on, inchallah. Si tawi hejji kadi jokki no heddi sa balɗe jeegoje ɗen ka juldandu, wi'ugol yo allahu yew ɓeyda, haray mi anda ko harminta konngol ngol, mi anda ko kaani e konngol ngol. Yo allahu yew ɓeyda, mi anda ko honɗum woni ko kaani e konngol ngol ɗon, sakko mi inna hingol harmi ma ngol wowlatake. hare noon lasli on e konnguɗi yimɓe ɓen e kuuɗe maɓɓe e wowaɗi maɓɓe ko hino dagi, si wona hara hiɗen andi ɗum ɗo hino lundi dina kan, ma hino lutodiri e ko sharia on janni kon. haɗa ngol konngol ɗon noon mi anda ko honɗum woni ɗon ko lundi dina ma ko lutodiri e sharia, ɗum waɗi mi wawata ñawude konngol haɗangol. Wallahu ta'ala. Aywa nam, idan noon musidɓe julɓe ko ene woni ko heɗodi ɗeɗo lande ɗandanteɗama jabama ɗo, haray allahu tabaraka taala julnan en ɓe balɗe ɗen. ɓawo ɗo musidɓe en jonniteɓe ko waɗa noon joni ɓe yoɓitana en ko yowiti e oɗo julde meɗen fewnide ko haccon jini e muɗum, ɓawo ɗum kañum kadi e koko wiyete sittu sawwal arowo on ɓawo lewru sumaye inchallah. Na'am, julde sumaye hino jeeya e welo weloji ko julɓe ɓen waɗana. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe senino Madina, ɓe tawno yimɓe ɓen heɓe weltora ton ñalaɗe, ɓe landi ko honɗum wonɗon e weltade ɗo. ɓe maaki ko nde ñalande ɗo annabi Musa dandano immorde e Firauna yimɓe muɗum. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki allahu lontinirani on ko ɓuri moƴƴude ngal ñallal ɗo. Riwayaji ɗin hiɗi serti seeɗa, ɗa on teliren ka horugol ñande joom bente. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam landino alyahuda en ɓe inni ko sabu ɗum ɗo ɓe woni e horande. Nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki nahnu ahaqu bi Musa. Nelaɗo sallllahu alih w sallam kamɓe ɓuri handude e jokkuɓe ɓen, kamɓe ɓuri handude e Musa. ɓe hoori joom bente, ɓe yamiri yo joom bente hoore. Amma noon ko fandi ɗen kon teliren ka julde, nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe tawno ɓeeɗa hiɓe weltora ñalaɗe ɗiɗi, ɓeɓe wowno weltorde zamanu majjiyanko adi l'islam o. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeylandi keɓe ɓeeɗa jaɓoriɓe noon ɓe maaki nela allahu o lontinirani on ko ɓuri moƴƴude ɗen balɗe ɗon ɗiɗi. woni hon ɗon woni idul fitri wa idul adha. haray ko ɗe iidije ɗiɗi ɗe iidije ɗo ɗiɗi woni ko julɓe ɓen mari, julde sumaye e julde donkin. Neɗɗo on no o wawi weltinirde hoore makko e ɓeygure makko wo ko dagi ko laaɓi e ɗen balɗe ɗon haray hino hawri hino moƴƴi. ko faalete ɗen noon andintinde koko yowodiri e kabbirali ɗen, sabu noon hino jeeya e sunna nde aden on ɗuɗɗinta habbirgol si tawi nde julde ɗo kadi fewnditike. Allahu daali wali tukmilu l iddata
ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ستوي on timmini idda on en fi on timmin idda on habbiron ولتكبروا الله هذا ستوي idda on o timmi kamulatil idda hare takbiru on o shar'inama gila ka jemmare aranere e lewru juldando gila ka sumaye on timmi lewru ndu yi'a maɗum balɗe 30 hoora hade gila e nden jemmare ɗon ɓawa futuro on tigi himo newnana bal himo shar'inana hino yiɗa nde o hebbinta habbirgol o habbira ɗon ha hewta ka almami on fuɗɗoto julde nden ka iide kabbirali ɗin noon si on tigi inni allahu akbar allahu akbar allahu akbar ɗum ɗon on hino yona haɗa ko habbirgol ngol tun si o jantike kadi no sahabaɓe goo jantorayno wattora hakkude kabbirali ɗin la ilaha illallah maɗum walillahi alhamdu haray ɗum ɗon on fof bona ko fandiɗen tun ko wondema damal ngal ɗon hino yaaji en innata ko o noone ɗo tun woni no habbirirte bal on tigi si o habbiri o inni allahu akbar allahu akbar allahu akbar haray o waɗi ko shar'ina kon ɗon si tawi en andi telɗen ka kabbirali ɗon anditen kadi neɗɗo on si allahu hino okkimo feere yo o yanñan hoore makko o yanñana kadi ɓeygure makko yeru ko o wawi wo e ɗe juldeje meɗen saabu noon ko ɗum ɗo woni komarɗen woɓɓe goo si tawi juldeje ɓe wona julɓe fewnditike tenti noon ko sakkitode hitande nangue wono 31 décembre ni hara hiɓe rerɗi moƴƴa e weltingol ɓeygure maɓɓe e fayɓe maɓɓe e hino noon wona enen jeeyi ɗum ɗon haray wona ko julɗo newnana weltorgol noon kono on tigi si tawi julde makko tigi hewti o welsindo maɗum o wuddana hoore makko e ɓeygure makko haray ɗum ɗon on wata aaden on wa'u noon yo on tigi yanñam ɓeygure makko nden si tawi kadi o heeɓi feere yaltingol ɓe surtina hara ɗum ɗo wondantaɓe e fitna wondantaɓe e soñdia hara ɗum ɗon on fof hino jeeya e ko o rerɗinte kon e muɗum neɗɗo on noon si tawi nokku ka o woni ɗon ma nokkeli ka o yadata e ɓeygure makko ɗon hara ko nokkeli tawayɗi wona laaɓuɗi ko amakinu mashbuha maɗon ellaji e fitnaji hino wawi heɓudemo e majje haray dey ko pottingol lorra kan o ardinta o ndaara noone goono o weltinira ɓeygure makko nden ma nokkeli goo hisuɗi ɗi o naɓata ɓe e muɗum fiyoɓe surtin ko ɓetteten ɗon ko yowdiri e julde nden si tawi ñande julde hawrodiri e juma wono tamƴinora noon si tawi lewru ndu yiyama ñande 29 ɗo haray ko e jumare nden julde nden wonata si tawi noon ndu yiyaka e alhamisare nden ñande 29 haray timminte juma on 3 asawe on wonoya go'o juldandu wonoya ñande julde haray ɗum ɗon noon ko e nde hitande meɗen ɗo hitande wulure e 1444 1444 gila fergonilaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum wona e ndu lewru meɗen avril 2023 haray ko nde hitande ɗo wonɗen e wowlude fi muɗum si tawi noon julde e juma hawtodiri haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe newnani kala on tawanoɗo juulugol iidi ndin ka jama hiɓe newnanimo tultugol si himo faala ga e argol ngol ka juma kono noon o juula fana ka makko hare o juulay fana ko yahugol tawoye juma on kadi ka jamiu ko ɗum ɗo woni ko o foygintinana tentini noon sen anditi e ɗin zamanuji yawtunoɗe ma ha joni e nokkeli goo e fulawaji e dowriji woɓɓe iwray ka woɗɗi fi tawegol iidi on hara ka iidi on juuleteɗon hino woɗɗiti ga e kaɓe woni ɗon kamɓe ka juma on kadi juuleteɗon wano noon hino woɗɗi on tigi si tawi ko yo iwu ka woɗɗi o ara o tawe iidi on o hoota o artanoya kadi juma on ɗum ɗon hino wonda e yangi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki qad ijtamaa fi yawmikum hadha iidani faman shaa ajza'ahu min aljumuati wa inna mujammi'un wo kala on tawayɗo himo faala yondinorde ko o ari kon ka juulugol iidi ɗo
hare ɗum ɗon hino yonamo ga e jama on kono noon menen min juulay juma on hade ko argol tawde juma on kadi ɓuri moƴƴude tentini noon taway ɗo kaw juulata juma ɗon wona ka woɗɗodiri e kaw hoɗi ɗon hare argol juula juma on ɓuri moƴƴude si tawi noon o ƴetti ruhsa on ma ɗum o arali kanko fika juma haray lasli on ka juulugol fana hino fewtimo koyen anditor ɗum ɗon kadi ende ñawore ɗo timmintinoren ko yowdiri e horugol jeego e nder lewru juldandu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki man soma ramadana thumma atba'ahu 6 min shawwal kana ka siyami dahri kala on horuɗo suumaye o jokkintini horugol suumaye on o jokkintiniri ɗum horugol balɗe jeego e nder lewru juldandu haray ɗum ɗon hino wayi wasi on tigi o hoori hitande nden fof ko ɗum ɗon noon tabitanta ko on tawayɗo o hoori suumaye on ha o timmi on tuma noon o hoora balɗe jeegoje ɗen amma tawaynoɗo hino ñawli e nder suumaye on haysi o hoori jeego e juldandu kono baraji horugol hitande nden fof timmantamo ha o udda yolde nden ka suumaye o hoora balɗe ɗe o ñawlinoɗen e nder suumaye on sabu noon no karama koɓɓen eɓɓirta noon no andira noon wondema alhasanatu bi 10 amthaliha on tigi si o waɗi moƴƴere wotere allahu sowitanaymo ha moƴƴereji 10 si tawi o hoori lewru suumaye ndu fof o heɓay baraji horuɗo lebbi 10 lutta balɗe 60 e nder hitande nden ɗum ɗon ko lebbi 2 balɗe 60 ñallal kala ngal o hoori e lewru juldandu wayi wasi tawi o hoori balɗe 10 balɗe 6 woni balɗe 60 hare lebbi 2 luttunoɗi ɗin e hitande nden ɗi timmi hare on ɗo wayi wasi tawi o hoori hitande nden fof si tawi noon o timminano horugol suumaye on himo ñawli e suumaye embere balɗe 5 haray nden yolde ɗon hinde ɗon ko si tawi o uddi ɗen jolɗe ɗon o wawa wi'ude o hoori joni hitande nden fof kono fannin o timminali yoɓugol konko waɗɗimo e lewru suumaye ndun haray ɗum ɗon hino e ngal damal ɗon uddaki taho baraji makko ɗin ko wi'a kon e hadithe on timmali taho ɗen tori noon yo allahu newinan en horugol suumaye timmina o newinana en jokkintinirgol suumaye on ɗen balɗe wi'aɗe ɗon o newinana en kadi wawugol hebbinorgol korkana fiilo tentini noon wano tenen e alhamisa wano noon kadi balɗe 3 ka hakkunde lewru kala 13 14 15 haray ɗum ɗon fof koye sunnanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam silluɗo tawan ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kon noon thumma atba'ahu on tuma o jokkintiniri suumaye on 6 e shawwal haray beela ko ɓuri hawrude ko si on tigi juuli hande iidi ko fuɗɗo janngo ka yo habbota ho seeɗa karama koɓe amen ɓe ma kayno wondema ko ɓuri hawrude kon e ko ɓe ɓuri jogitade kon ko yo on tigi muññito bete hay so tawi ko balɗe 3 woni ñande julde e balɗe 2 ɓaawo julde ɗen balɗe ɗon 3 sabu noon ko ñalaɗe iidi e welo welo wono woniri noon ka hajju ñande julde e balɗe 2 ha 3 hikkuɗe ɗon ɗen fof ko balɗe iidi balɗe e ñalaɗe ñamugol e weltogol haray ɓe maaki ko wano noon kadi habbagol ha balɗe 2 bete ɓaawo julde nden yawta ɗum ɗon ɓuri hawrude hara ñande julde e balɗe 2 hikkuɗe ɗon ɗen on tigi o ñaama e majje o yara o welto ɓaawo ɗum noon simo faala o fuɗɗo gila ka ñallal na yaɓal ɗen jeegoje wi'aɗe ɗon wallahu taala alam. aywa nam idan barakallahu fikum cheikhana wa ayyadakum llahu bi nasrihi wa illa tun haray kañum kadi hiɗe marɗo landal ngal andantedema ɓeɗo ko Europe jooɗi hiɓe leyɗe ɓeni kamɓe hiɓe gollude e otowal ambulance joni noon wo nokku koɓe woni golde ɗon ɓe heɓata toon no ɓe juulira ɓe maaki yarle koyoɓe mottidir waktuji ɗi ha si ɓe hewti ko suudu ɓe juula laawo gotol ka yoɓe juulu ko nder otowal ambulance yer no fewirane ɓe noon wo inchallah
ko ɓen ɗo wi'ete koye ɓe faabota hoore maɓɓe ɓe ñawda hoore maɓɓe si tawi hiɓe jokki golle maɓɓe ɗen ɗon ka ambulance faabagol yimɓe ñawda yimɓe ha tawa ɗum ɗon haɗay ɓe juulugol farilla allahu on e waktu haɗay de ɗum ɗon hawrale neɗɗo on kala golle ɗe o waɗata yo toro yo taw hara ɗen ɗon haɗatamo timmingol farillaji waɗiɗi ɗin e dow makko ɓeɗo noon ka ambulance ton si tawi ari arde hara hiɓe mari alhaali hiɓɓuɗo alhaali laabuddajo ma lorrayankejo daruri urgence tawata ko bee tum ɓe wona ton ɓe hilno ɗum ɗon e hino waktu on himo raɓɓiɗe kono ka futuro hara ɓe heɓali feere accitugol konko ɓe jokki ɗon fi juulugol waktu on e saa'i makko haray karamakoɓe amen hino jantotono wondema on ɗon himo jonne ñawore wonɗo e haalul musayafa wandi ka hareji si tawi neɗɗo on himo fewtodiri e gaño on hara ɓe piirude tigui waktu on heewi himo newnane juulirgol alhaali makko mo o fewndi on fa in khiftum fa rijalan aw rukbanan on tigui o juulira no fewdori noon ɓe inna ɓeɗo kadi hiɓe ƴetta nde ñawore ɗon si tawi woniri no siforɗen noon maɗum hara on tigui ko waɗay ɗo opération ko o ñawdowo yimɓe e hino noon himo seeki ɗon ɓanndu ndun o wawata accitirde ɗum ɗon noon waktu on kadi o heewi si tawi himo wawi juulorde ɗon e alhaali makko na dey yo accitu ko jokki kon o darno in allahu akbar e ruko e sujudu bal hara himo gollorde kono himo jantorade allahu akbar o janga fatiha si tawi koko sowditete o sowdito on tuma en allahu akbar o anniyo ko ruku'u on subhana rabbiyal azim on tuma sami allahu liman hamida hara himo jokki golle ɗen wala e turade wala e ɓantade sujja wala e jooɗade kono hara himo jokki ɗon golle ɗen himo wowlorde ko wowlete kon ka julde haqqille makko ɗen hino e muɗon naam hino wawi wonde saabu noon sen daari hay soferjo wonde kala himo doginde kono hara himo yiɗito goɗɗum ma himo yewtide e goɗɗo hara ɗum ɗon fof haɗata himo doginde himo andi kadi ka o woni e yahude ɗon ɓeɗo kadi si yahi ha ɓe wowti golle ɗen ɓe wawi gollude ɗum ɗon hara hiɓe wadde ko ɓe hani wadde kon kono ɗum ɗon haɗata ɓe wawa juulorde e on alhaali maɓɓe ɗon haray kadama koɓe amen hino wi'a ɓen tigui ɓe juulay e alhaali maɓɓe on kono noon e sukuɗin alhaaliji ɗon ko ɓuuri heɓindade neɗɗo on si tawi o juuliri no wurin si tawi o gayno yiɗon ganton on iwoyi koyo o fillito nden julde ɗon saabu sharia toɗɗike teliren ka hare e ka piiroji halul musayafa amma noon eɓɓugol goɗɗum goo e ɗin ruhsoji jantaɗi ton haray wona ha ton tabiti teliren ka gandal usulul fiqhi alqiyasu fi ruhasi gayru maqbulin ala sahih haray kala hunde tawande ko nde ittintinande e lasli on tigui o eɓɓata goɗɗum goo e dow mayre ma kharaja anil qiyasi fo gayruhu alayhi la yanqas wono solatul musayafa ɗum ɗon ko harijatun anil qiyas yaada e ko anda kon e julde wiyande nden hare en eɓɓata e dow muɗum goɗɗum goo ha den on si o wawi juulirde no wi'ira noon awa si wona ɗum o juulay alhaali makko on fiwata waktu on yawtu hara o waɗali embere ko o wawi kon kono noon ɓay o timminano ko waɗɗi e dow makko timmingol kon si o gayni ɗon o fillito nden julde ɗon juulugol e nder oto wona ko shar'ina neɗɗo on o juulata farilla e nder oto amma noon naafiilo damal muɗum hino yaaji annaflu awsa'u min alfardi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe juulayno witru ka mbaɗɗateri maɓɓe ala rahilatihi on tigui si o naafi ka otowal ma ɗon himo waɗɗino veloru makko ma motoru makko himo naaforde ton himo anniyade juulorgol e nder ko doginta kon ɗum ɗon on fof hino sella ka naafiilo amma farilla o jippoto o juula ka leydi ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi e dow makko kon si wona dey e laana o woni ma ɗum e avion ɗon o alano o jippora amma wonɗo e dow leydi nden hare o jippoto o juula ka leydi on tuma o ƴawita kadi wallahu taala alam eywa nam haray ko wonnoon kañum kadi landal gono ɗo woni ko honno ɓawonde on togui salmini ko honno on togui subbinkinirto imma koye on togui sow kolli ɗin ka on togui ko koye ɗo gollitirta
on toginnani subhanallah ni ka ko yo gollitir e noni ɗum ɗo ni inchallah. tasbihu on ma askar ji ɗen battane julde nden innugol subhanallah 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 kako subhanallah 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 kako subhanallah 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 on tigi koyo o limir guƴoy koy guƴum kala e nder hondu ndon ɗum ɗo wona laawi tati hondu kala ka koyo o ñobbo hondu ndon o inna bismillah go'o o ñobba cilaton kon maɗum subhanallah kan subhanallah ɗiɗi on o ñobba hikkundu ɗon ɗon o gerda noon ha o timmina ko o falalimude kon ka hara ko hoore kolli ɗin o limirta al anamil damal ngal ɗon hino yaaji sharia ko wi'i koyo on tigi subbin hen laawi 33 o hamdina wano noon o kabbira wano noon o timmintinora temedere on wi'ugol la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ko woni toon heno ari toon noneji goo o timmintinora temedere on wi'ugol kadi allahu akbar haray allahu akbar on woni laawi 34 si en ari ka limugol ɗon sharia innaali on tigi ko beetum o limirani si o limirali ni haray ko o subbin hini kon sella ko limore nden on tigi ɗaɓɓira ɗon si tawi kadi ko machine hon o jogi himo limirde kon ma ɗum ko dicruwol o jogi himo limirde ngol ɗum ɗon on fof hino selli ko fanda tun koyo o timmin ko wi'a kon ko honɗum noon ɓuuri moƴƴude koyo o subbin hinir kolli ɗin neraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mankani ɓe sonnaɓe iqidna bil anamili limire kolli ɗin al unmula ka haala arabo ko kun cenkon sakkiti kon ka hoore hondu ka feɗandu ndu woni ɗon o kun parti hun ɗon innete al unmula kono noon tindina wondema ko ɓeytun on tigi ko dow tun limata inna subhanallah 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 si ari kadi ko alhamdulillah 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 tindina wondema ko dow on tun on tigi limirta bal hino sellaka o limira hondu kala laawi tati wona woɓɓe warrata noon si tawi ko ɗum ɗon ɓuurimo newanade ko ɗum ɗon o ɓurata faamude innen noon haray al unmula ko jantaɗa kon al anamil ko min baabi attabiri bil juz'i anil kulli yu'abbiru bil juz'i wa yuridu l kulla on tigi o jantike feccere nden kono hara ko fof fanda tabbat yada abi lahabin juuɗe abou lahabin ɗen ɗe halkike na juuɗe ɗen tu woni ko fanda bal ko o fof makko haray telliren ka haala arabu qad yu'abbaru bil juz'i wa yuradu l kullu si tawi on tigi inni kadi sonna makko o inni o seeri koyngal sonna makko ma o acciti junngo sonna makko o seeringo haray ɗon ko sonnaji on fof woni ko o seeri sabu noon sugo ɗum ɗon si wowlama haray ko fof faamoto e muɗum ñawore nden ko hunde nden fof woni ko fewtata haray aaden on no neworanimo telliren ka subbin hingol ko ɓuri moƴƴude kon noon ko kolli ɗin alwaridu afdalu min gayri lwaridi ko honno noon o limirta koyo o limir hondu kala laawi tati ka ko hondu kala koyo o ñobbundu o inna go'o ɗiɗi tati ka koyo o limir hoore kolli ɗin hare ɗon ko ɓuuri mo fewande wo ko ɓuuri mo newanade wo himo shar'inana himo newnana wallahu taala alam. aywa nam haray musidɓe nebata fayda haray lande ɗe heɓilinoɗen ɗen enen on lanni ko haadi heɓiloɗen haade hewude hiɗen tañinino wodeno natuɓe ko weeɓita lande mum wa illa tun kadi hiɗen heddori oɗo o inni haade kanko ko talibajo wonnoɗo e janngude machallah o imo janggayno law tawi himo tinni tawi kayɗimo famude o innile fendo ɗo e o tinnaki o faala noon yon wallitomo hollomo laawol hongol o wawa rewde ha hara ɗum ɗon hewtinemo e none no o latorno noon law ena ko karamakoɓe amen dey wasiyotono e sugo ɗum ɗo ko yo aaden on dartu hoore makko o miijito beela o feggaki e nokku sabu noon inna allaha la yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim on tigi si himo e alhaali moƴƴo hari yahi ha on alhaali ɗo waylike hara yo o darti hoore makko beela kanko tigi o waylaki hara ko ɗum ɗo woni ko addi on changement ɗon ɓe inna on tigi o dartu hakkunde makko e jooma makko beela
himo timmini ko waɗɗi e dow makko kon teriren ka farillaji himo woɗɗiti ko allahu haɗi kon ko honno kadi o jokkitori nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si o ndaari o tamƴinike wondema dey hakkude makko e allahu hino timmi hino hisi o ndaara haqqiji ɗin mawɓe makko ɓen ko honno o wondiri e maɓɓe beela kono haniri noon tigi ka himo raɓɓinɗini e cenɗe o darta hakkunde makko e huwodiraɓe makko ɓen si tawi ko o tigguɗo ma ko o tiggaɗo o darta hakkunde makko emo o wondi on ɗon fayɓe makko ɓen huwodiraɓe makko si tawi ko sonnajo marɗo nawliraɓe ko honno hakkunde maɓɓe wayi haray suguɗin ɗon on fof ha hewta ɓe owne gollidude si tawi ko e biroji maɗum ko e ngeygu kala ko on tigi woni wadde ɓe woni huwodirde ɓen ma ko talibajo ɓe woni e jangidude ɓen ko honno hakkunde maɓɓe wayi beela ɓernde makko nden kadi hinde laaɓani ɓe ka himo haasiɓe haɗa ɗum ɗon on fof on tigi o ƴewtinde o yiyay toon nokku ka o saggi ɗon saabu noon allahu toñata hay e gooto o waylata nema mo o neminiri aden on siwana hara ko aden on wayli toon goɗɗum ma hara himo tooñi ma himo ronditi haqqi hon hara neɗɗo on noon yo o dartu moƴƴa alhaali makko on balil insanu ala nafsihi basira ko ɗum ɗo woni ko karama koɓe amen wasiyotono e sugu ɗelande ɗo haray ko ɗum kadi woni komi wawata wasiyade o aden ɗo o ɓurta wakkilade noon o toro allahu si o ƴewtindike hoore makko o wattiti ko hani wattitude yeru ko andi kon o ɓurta fewtude allahu o toromo e yurmede makko yamajo alhaali makko arana on heno arta ɗen tori noon yo allahu tabintin en e dow moƴƴere kono anditen kadi neɗɗo o tabitata e alhaali gooto sonowo sono wondeje hino ara kaw ama maka o ronka maka hakkille makko hucca ga e hunde kaari ɗum ɗon hino ara ko woni toon wata ɗum ɗon on sukku wata ɗuuɗo kono si tawi koye piihoy ɗon ari wondeje ko noon neɗɗo wayi kono yo eto tun sonowo hara farillaji ɗin kañum ɗi timmay ko haɗa kon e ko harmina kon o woɗɗitoto ɗum ɗon amma himo wakkilino e hunde ari e sayi hon tawa himo ɗuytiti seeɗa wono juulugol jemma ma horugol naafilo ma janngugol alqur'ana wondeje tawa hara himo lo'ani ɗum ɗon hara ko noon neɗɗo wayi neɗɗo wonayi alhaali gooto o wonata tirɗin ka tinnare e ka softede e ka wakkilare ɗen tori noon yo allahu arsiku en wakkilanagol gonga e moƴƴere e alhaaliji meɗen ɗin danda en ruttitorde ɓawre danda en borrede e golleji pontude wallahu taala aywa nam here noon landa sakkitingal ngal oɗo inni kanko himo heewi e talibaɓe o fiinayi o jannayi o wajoto wo mais araymo e sanga goo faalete yi'itade ni sifa riya heɓemo ni o inni o piiriday e hoore ha noon haɗo ɗum ɗon foolalimo o winni joni mo faala andude ko laawol holngol o wawata rewde hara yingol ngon foolatamo e kala gollal ngal andantedamo mo immanade e muɗum ko toragol allahu arsi ko on tigi laɓɓinalngol mo adi en fermude on tuma wodi landal ngal mi faalete jaborade ngal mi landano inchallah aden on si tawi himo so'ude yiingo maɗum fittandu makko hino poɗudemo faade e nani hara ko woni e wadde kon o yiɗay yo ɗum ɗo wowle maɗum yo yi'e hara yo o yiltito faade allahu o toro yo allahu arsikumo laɓɓinalngol mo ko du'a u on woni ko neɗɗo on wallitorta ɗin piiji ɗum o eto noon kadi o woɗɗito kala sababu ɓanguɗo taway ɗo himo naɓamo faade e yiingo maɗum nani neɗɗo on himo lo'i eno o tagira noon kadi neɗɗo haara hino yiɗi mantede hino yiɗi jantorede ko moƴƴi kono si tawi limanu makko on timmi l'ikhlasu makko on timmi laɓɓinalngol mo allahu ngol o yahay ha tawa o haajaka mantowo e ŋiñowo fof hino fota e makko ko watta kon himo wadde
naam si tawi on tigi hino janngude o janngiray de no fotiri simo juulude o juuliray no labira kono hara o haajaka yimɓe hino ndaarude ala e ndaarude ɗum ɗon on o tewtaki ɗum anditen noon cheytane ko o bonɗo cheytane si neɗɗo on faalama wadde moƴƴere o etoto hano o sakkora hara o waɗali nde moƴƴere ɗon si o tawi o wawalimo sakkade e haɗude nde moƴƴere ɗon o sowonsinamo fiyo o waɗor ton goɗɗum ko bonnitantamo moƴƴere nden wano yiingo naada e makko yiingo on tigi hino gollude kono hara hino darorde yimɓe goo ko woni e wi'ude ma ko woni e aynitude ma ɗum wattore e makko ton ha witare o ɓeydita ko tawata hanano ma ɗum nadanamo toon bida on tigi hino juulude nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam cheytane addanamo noone bidayankejo on tigi hara ko on ɗo woni e juulirde e nelaɗo sa par exemple ɓay o wawalimo haɗude juulugol e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o addanamo ɗon noone tawayɗo ko bidaajo wona tabituɗo wona selluɗo firdenka bindi innama waɗu ɗum ɗo laawi hunde kaari embere hunde kaari nokku kaarijo hunde e sayiji on tigi jokka ɗum ɗon cheytane eto ɗo no bonnitiranamo nden moƴƴere nde o wonno e wadde ɗon si tawi noon o wawali ɗum neɗɗo on o tabiti allahu wawnimo laɓɓinde kadi e jokkitagol sunna e ko o woni e wadde kon cheytane fawtata ko jokkaymo fino bonnitiranamo konko o waɗi ɗon e moƴƴere ɓay woni joni moƴƴere on tigi yaha ɗo juulugol subaha o yaha law o rewa ɗon e galle woɓɓe tawa ɓen hiɓeɗani o miijo ɗon e min komi moƴƴo min miɗo ɓuuri ɓeɗo moƴƴude min mi waalu juulude jemma ma ɗum daari min miɗo yahude law ka subaha kono kamɓe hayɓe immata ko mi yiyataɓe ka juulirde e amin ko moƴƴo ɓeɗo miɗo ɓuuri ɓe naada e makko ha witare bonnitanamo golle moƴƴe ɗe o wannoɗen haɗa fewndo juulayno jemma kanko tun hay e goto sutakimo siwona allahu hay goto anda himo laɓɓinani allahu mo juula wurinno gasa mo wullora kono saabu nden ha witare ɗon golle makko ɗen ɗe bona cheytane accitata on tigui ha bonnanamo golle makko ɗen ko noon jokkirtamo ha kamayde makko haray ɗum waɗi aden on yo o toro yo allahu tabintinmo hisinamo e bone cheytane o alhaali moɗo janti tiriren ka hulugol yiingo naam on tigui yo o toro allahu o gerda kadi fittandu makko ndon ha tawa alhaaliji makko ɗin fof o mahayɗi e dow laɓɓinalngol allahu hara noon kadi o hulali yiingo ha o acca moƴƴere nde o sutaninoma nde wonno e wadde ɗum ɗo wonay si wona ɗum al ikhlasu salbi woɓɓe innaha simi jangi ɗo alquran ɓeeɗa ɓe nanay wa awa si tawi haray ko kamɓe mi woni e janggande awa joni mi ala janngude mi acca ha ɓe yaha ma ha mi iwa ɗo on tigui accira moƴƴere nden saabu ɗum ɗon haray ɗum ɗon kadi woni al ikhlasu salbi on tigui inni himo laɓɓinde kono wona ɗum ɗo woni ikhlasu on bal ikhlasu on tigui himo hani wadde nde ɗo hunde himo wadde nde goɗɗo goo nani nanali kanko tefa o tewtaki haray ko noon on tigui o warrata o toro allahu noon allahu jogui ɓerɗe ɗen ko kanko hawrindinta jiyaɗo makko on eko o faalawo e moƴƴere ɗen tori yo arsiko en laɓɓinalngol mo e muraɗu meɗen ɗin fof o laɓɓinana en ɓerɗe ɗen o danda en yiingo e nani o danda en kala ko hino bonnitana aden on golle makko moƴƴe wallahu taala alam amma landal ngal mi jopinongal ko goɗɗo hino landi ko yowodiri e filaye si tawi sonnajo makko hino wowno fiilade e mithal balɗe nayyi laaɓa sonnajo on noon timminiɗen balɗe ɗon nayyi mande laaɓal ari o yiidi e makko on tuma ƴiƴan ɗan artoyi kadi ko honɗum wonata ñawore nden ɗon si tawi dey hari mande laaɓal ari sonnajo on o lootike haray o daganike gorko on kadi yiidugol hakkude maɓɓe ɗon dagike si tawi ƴiƴango arti ɓaawo ko oɗa wowno kon timmude haray konko arti ɗon jogitatake ƴiƴan fiilaye bal ko ƴiƴan bonɗan tun konko ɓe yiidi ɗon hay si tawi ɗum ɗon hawrodiri e ɗan ƴiƴan artuɗan ɗon kesum haɗa ɗum ɗon on fof wonata ella bonnata goɗɗum si tawi noon sonnajo
yiidi e moodi muɗum ma ɗum gorko on yiidi e sonna makko hara ko ɓaawo sonnaji on laaɓude adi o lootade ko honɗum wonata ñawore nden allahu ko daali ko wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa ida tatahharna fa atuhunna min haythu amarakum llah koɓe laaɓuta hon ƴiƴanɗan taƴodira on tuma noon ɓe laɓɓintino yatataharna ɓe looto si tawi yiidi tutugol ngol dagoɗon si tawi noon ɓe yiidi adi sonnaji on laɓɓintinade wonde kala o laaɓi haray bakka to hino e muɗum kono noon en fawata e maɓɓe ɗon fidya ma kaffara hay e hunde saabu noon binde ɗin tabintinali ɗum ko binde ɗin janti ko si tawi aden on o yiidi e sonnajo makko on hara himo wondi e fiilaye makko haray ɗon kaffara hino waɗɗi e dow makko ɓe inna dina rure ma feccere dina rure sen inni noon dina rure e misal ko mbuuɗi wulure haray karama koɓe goo hino inna ɓay fillayeji ɗin jantike dina rure ma ɗum feccere dina rure inne mbuuɗi wulure ma mbuuɗi 500 haray ɗon ɓe inna si tawi kaka fuɗɗode filaye o yiidi e makko donc dina rure nden timmude woni ko on tigi yaltinta kaffara innen wulure timmude nden no jantorɗen noon ka misal men si tawi no yeehi ha ka sakkitode hara ko ton woni ko o yiidi e makko ɓe inna ɗon haɗa ko feccere dina rure saabu hon ɗum ɓe inna ɓay ka fuɗɗode filaye haray gorko on ko tamƴina kon o wayridirali e sonnajo on donc himo hani wawde muññitade so tawi ko on ɗon tun o wondi hara ɓe yiidade donc haray siɓe yiidi en foygintinanaymo bal siɓe yiidi ɗon kan en sattinanaymo tabintinen e dow makko dinarude timmude nden kaffara timmuɗo amma noon ka sakkitode fiilaye tentin noon si tawi sonnaji on ko fiilotoɗo balɗe ɗuɗuɗe balɗe 7 ha 10 ma ɗon tirren ton haray gorko on no gasa hara o tampino ma o ronkino ka muñagol ɓenna ɗon haray en foygintinanaymo kadi ñawore nden saabu darorgol alhaali makko on ɗon innen ko feccere dinarure nden ma ɗum feccere wulure woni ko o yaltinta tilliren ka kafara haray no woniri wo aden on yo toroyo allahu wawnumo renude hoore makko hara o yanali e ko harmi kon kamɓe wonduɓe ɓen kadi ɓe wallidira e muɗum ɓe woɗɗito sababuji memminayɗi tuyoji e ɗin alhaaliji e sa'iji tawayɗe hiɓe haɗa hawtodirgol e muɗum wallahu taala alam aywa nam haɗa noon musidɓe julɓe en yetti allahu tabaraka wa taala neminan ɓen e senagol ɗo docteur en haray en jarniɓe no mbuyi yo allah won yoɓɓe ko ɓuuri e moƴƴude joddi haray allahu tabaraka wa taala ɓoynuɓe yeeso men ɗo haray noon musidɓe yiɗuɓe Jama TV yiɗi émission gandal e faamu ko laawol aranol argol ɓe ɗo senagol ɓe ɗo kono haray on yi'itiɓe kañum kadi laawol goo inchallahu tabaraka wa taala nokku on ko nokku meɗen en fof haray noon en neɓuno heɓude ɗum ɗo e nder ndiɗo leydi ɓay noon allahu azza wa jalla nemnani en ɗum ɗo fuɗɗike en wawa e darude ceernoɓe meɗen ɓen karmakoɓe meɗen ɓen adden ɓe ɗo ɓe wawa en faminande ko yowiti e kaɗo dina haray docteur mi weltanike on min duwanike on min jarni on haray mi landi on on kadi ko honɗum jogui ɗon konngol sakkitiɗo inchallah si wona heeɗintingol weltanagol allahu ɓawo ɗon jarna on saabu noon ko golle mawɗe woni ko wonɗon e wadde ɗo naam radio ji ɗin hiɗi wondi e nafa réseaux sociaux ji ɗin kadi e hitoji ɗin hiɗi wondi e nafa kono wondeje yi'ugol image ji ɗin yi'ugol yewtereji ɗin ɗum ɗon hino battina e sa'iji ɓuri ko nanugol tun battinta haray noon hiɗon wonani en ɗo e yolde mawde ɗon uddani en ɗo yolde mawde en tori yo allahu windan on baraji ɗin o ɓeydana on yaajede nden e nawede nden ha wawen yanñude nde nafoore ɗo nokku on kadi wona nokku jano hara émission ji ɗin ɗuuɗay e makko yewtereji diina ɗin e karamakoɓe ɓen ɗuuɗay koɓe seenoto ɓe wallidira e yimɓe ɓen fof e jamaji ɗen koyodiri e diina kan hara wona toon kadi ka haala ɗo ma ka haala ɗa haray ko ɗum ɗo woni komi sakkitorta e nde jonde meɗen ɗo torano on torano en fof
gandal e faamu e needi wondude e cellal e aafiya o juutinana en balɗe ɗen e dow ko yiɗi o yarli o moƴƴinana en alhaaliji ɗen arsika en moƴƴanede e sutra aduna e l'akhara. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Idal musidɓe julɓe en weltanike docteur en ko wonnoon kañum kadi en weltanike ɓeɓe andantede mono jogitani en caméraji ɗin ko wonnoon kañum kadi en jarni jomo nokku on ceerno wuuri allahu tabaraka wa taala waɗu barke e maɓɓe hiɗen duwano mawɓe meɗen kadi allahu julnu balɗe maɓɓe acca ɓe yeeso meɗen ha ɓooya. Idal musidɓe julɓe e vendredi arowo kañum kadi so tawi allahu tabaraka wa taala no hoddiri hiɗon wondi émission moɗon gandal e faamu woni si tawi futuro on juulama 20h on inchallahu tabaraka wa taala. haray mi taƴƴini hawnaki yitidoyen ɓawo julde nden tawi juulama kala wo ko tawi feƴƴiɗo ko adi en fuɗɗo suumaye e ko fuɗɗiɗen ko nder suumaye kon ha hande émission men mo taƴƴini ɗen ko sakkitiɗo ni e lewru suumaye si tawi faljere heeɓi e muɗum mandantedama min fayi e dow moɗon haray meɗen yaafini wonali andi amen o émission amen sakkitiɗo ɗo hande kala wo ko yiwɗon ɗo e makko tawi yaari lawol ande ko allahu tabaraka wa taala yiɗi wela yo yaaru ni. kala wo ko yiwɗon kadi e makko tawi faljere heeɓi e muɗum wawe famude no iwri e bani adama tawde neɗɗo on o timma. hare musidɓe julɓe aqulu ma tasma'u min adh-dhikri wal ayati wa sallillahumma wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق.